أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أمر بالمسارعة إلى الخيرات ومبادرة للوقت قبل الفوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول مبادر إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله فيا أيها الإخوة المسلمون أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أيها الناس اتقوا الله تعالى وبادروا حياتكم قبل فنائها وأعماركم قبل انقضائها بفعل الخيرات والإكثار من الطاعات. وأسين كفوجيكو فالله سبحانه وتعالى هي تقبلكو إنسان ليت ibang pamuji fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab siya intuhan mapatut pujihon labi aula sang liton serta siya intuhan tunggal isa-isa niya wayron sibuk sali niya serta cukup iban sinsifat niya. So din hasabab yato way nasajarapat in kita manusia hindi magad haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mayta way rapat in kita manusia hindi magad biyasin agi in kabuhi sin kita manusia sibuk-sibuk kita niyukatan aun tagkapot kaniya atau aun magbaya kato taniyo amo na intuhan Rabbul Alamin. So den hasabab yato hangkan laung ta diha ini subay imano siya sadya subay in kita amo in tagama sabab mayta di ta kaingatan bangko no masa in kita manusia atau in ifon sinallah amuin tumaykod din hadunya amuin gigiikan piyaghulaan sin kita bihayon. Den hasabab to salawat iwan salam pajunjungan na to Rasul sallallahu alaihi wasallam mabut naman pa ahli niya iwan pa sahabat niya iwan singkatan amuin anak asawa niya murah-murahan kiaridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. So din hasabab yato mga katawtay manghuran
amin timatenghog ha programa Sinidaw Islam. Yari ako timukbal kanyo nasihat atawa patumtum. Muna nasihatan ko ing ginhawabaran ko mabuting kamo sarta impag nasihat atawa impag patumtum inyan makatay manghuran tanto na sadya inyari hikarihil mumpaat atawa karayawan hakato tanyo Muslim labi-labi na amuin mabaya dumauhat sinrida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasa babiyat to mga kaiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mangsawpama aun hilalaungan na mo atawa aun hikanasihat na mo hibutang tana amuin wala kimugdan wala imamo inyat to subay tay maon sing kami sabab in kita manusia magkalawng magkasa nabang sawpama aun nasihat na mo imamo miyagad habaktulan ha syari'a sin Rasul sallam iban hapamando sin Tuhan Rabbul Alamin tanto na sadya inyat to long tabihayan danyat to ha tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habihaon in hinasihat ko kanyo atawa in hipatumtum ko kanyo mabaya ako lilayon atawa minsan dakuman haupo waktu hikabit sa rakuriha ini amuin pag-us-us pahinang marayaw atawa biyadiin maparihala sing kita Muslim sing kita umat Islam amuin dihilanta siya kalagguan in amuin di akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dihilanta kahurmatan in di akan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain bitsarahunta diha tempat ini. Muna mga kiridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin agi ing kita manusia suway mag-us-us huminang sinhinang marayaw labi-labi na impag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mayta inhinang pagmabuka patuhan Rabbul Alamin buko ni makna niya amin long ta mabuka kita pa Allah subhanahu wa ta'ala lumayo kita rin kanya hari kita huminang sing kabayaan niya inyat to malayo kita din hamaksud pagmabuka patuhan sa pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain huminang kau sindaakan niya masub kau paamin hinang kabayaan niya magpasuok kau kaniya supaya kita amuin halom likusan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala himinang kau daakan niya lumayo din hakatan pianglangan niya so din hasababyat to dumagpak in ulong iban lasakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala immakna niya paggaintuhan Rabbul Alamin malasakato tanyo hinangon na to uno baha in ibadat atawa kakahinang supaya kumakkal atawa tumutog in rida sin Tuhan Rabbul Alamin kato tanyo amo na in subayta parihalaon jagahan in amo in hinang den ha mga hinang sa rayaw-rayaw atawa ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sa babiyat to, lang si kaibanan ulama, وَبَادِرُوا حَيَاتَكُمْ قَبْلَ فَنَائِهَا وَأَعْمَارَكُمْ قَبْلَ إِنْقِضَائِهَا بِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَالْإِكْثَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ.
Dahil na sa babiyat tulong si mga sila ulama, amo yung panday-pandikal, nagdihil kato, pitwa atau patumtum, subay kamu mag-us-us. Subay kamu mag-us-us, huminang sinhinang mariyaw, labi-labi na pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala, tabanan niyo in kabuhi niyo, hari pa dumatong in kamatay sing kita manusia. Makna niya, subay taus-usun makatutay manghuran, in kabuhi na to dihabosin dunya, sabab in kabuhi diha dunya untub-tuban niya. Amo palong te in kita manusia, walaupun in dunya, in langit, in ginlupaan, in kabudburan, in inikatan matarang masawa ha Quran, mulia, aun initubtuban niya. Aun jangkaan niya, aun had niya. Nabihat to rin sa kita manusia. In kita manusia, hati niya, di na kita lumugay, maggatos tahon, magduang gatos tahon, in kabuhi tadi hadon niya, di tay ni amuin matukod, dun na kakay man tahon, pakano man tahon, pakauhan tahon, in kita, amuin mo'y da pa hukom sintuhan tarabul alamin. Amin maunda kita pa amuin daplinan sin dunya iban sin akhirat amunin pakubulan sin kita manusia. So din hasababiyat to subay kita mag-us-us, baba kita buhi, hari pa dumagpakato in kamatay, subay tay ni amuin paragbuson, hindi akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian sumayray sabtabanon sing kita manusia, hasalukay bios kato impangumulan sing kita manusia, amin dihilan niya ka umol, miyabot kaw pakanuman, pakapituan, atawa din hakabata-bata mo sambil iabutan kaw umul mo mahaba, yaon halam panganal marayaw, halam kabuhianan marayaw, inyat to subay, amin longta, di tato manjari lupasun, mahinang siya ibadat, patuhan tarabul alamin. Sabab may ta mga katimang horan, na pila sadya manusia, di ta na sadya longta amuin karungukan, yung pagsusun nila, di ta na longta kahatihan bang biadiin, inji mato kanila, amin long tahibutang tana, nakapag-ibadat sila sa pahil-pahil in pag-ibadat nila, atawa mabaya sila nag-angan-angan, huminang ibadat patuhan tarabul alamin, sa sumagawa, amo in wala nila nahinang in ibadat yaon, datungan sila sing kamatay, imakna niya tanto na sadya dumagpak yung pagsusun si manusia. So dahil na sa babiyat to mga katimang horan, ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum katutan yung hasabdan niya daran na to pagkarungukan, habay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin, habay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya tabana in 5 perkala, hari pa dumagpak, dumatong in 5 lawan niya. Sabab may tainyat to, nasabot diha ini, agad siya hamaksod simbit saratariha ini, amin pag-us-us pahinang marayaw. Lausin nabi, din ha mga nasabot niya panagnaan, suway us-uson sing kita manusia, at tawa suway tawanon sing kita manusia, hayata kakabla mautik. Lausin Rasul sallam, tawa na in kabuhi mo, babakaw dihilan, masa biyuhi sintuhan tarabul alamin, naghula-hula kaw di habosin dunya, naghula-hula kaw di hadunya, amin long ta makapag-ibadat kaw, yaong kay mo in kabuhi, hari pa dumagpakay mo in kamatay, imakna niya subayat to tabanon sing kita manusia.
baba kita buhi, makna niya, suway mo kusukan, yung pagtag-ipon mo, yung pag-ibadat mo, yung pagsambahayang mo, hari pa dumatungkay mo, yung kamatay pagtawagon. Nasabot yat to beta sinabi, suway laong ta us-uson at tawa-tawanon sing kita mano siya ing kabuhi sing kita, hari pa dumatong ing kamatay. Sabab may ta na apabila imano siya mapatay na, di na siya amin long ta mabuhi magbalik, biasing kabuhi niya, dihadun niya amin pabalikom pa kita mari. Wayroon na kasakopan na tumano siya long ta, amuin bang siya piyatay na sintuhan tarabul alamin, buhiom pa siya magbalik, papaghula-hulaom pa siya malugay di habasin dunya. Hikaruan niya, syababaka qabla haramik. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kansubay, in kita mag-us-us, taba na lang sin Nabi, hikarua, bin niya kato tanyo, in kabagong bata mo, hari pa dumagpak in kalaas kay mo. Imakna niya, baba kaw bakong bata, amuin, miyabot na mag-akil balik na kaw, imakna niya, ayaw mo lupa sa inwakto mo, in kabagong bata mo, sabab may taimbagong bata, aming bata bago, then hangko taglima sambil labi pakauha ang pakatloan, doon in kusog niya, doon in tibot niya, bang niya mapakay papag-ibadat in, kaamin hakabagong bata niya, tanto na sadya, yung mga kamukaanakan, magdapa-dapa kamo, haadlaw kiyamat, ataw halom surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta, atin niya, diyagahan nin waktu niyo, mahinang siya ibadat, sabab in kamo, makusog in pamaranan. Makusog in pamaranan, malayo, piagbiddaan, dahil si mga sila ipon sintuhan, amin, yaon na iabutan ummul mahaba, di matungkan nila ing kalaas, mabaya sila, hibutang ta na mag-ibadat, mataod, na mabukbukong biasin amuin long ta, bata bago atawa bagong bata, amuin in pag-ibadat nila, mahinang nila aron katan, sa sumagawa, maumul na, tiyo-tiyo, imbiya mga mahinang nila. Sa parati long tahibutang ta na, hapag nikhaji sadya, pawaytallahil haram, na imbata bago, kamasahan na mo na, amin long tayaong kanila kusog, dayaw baran, malayo din hasakit, akon katan, ibadat, long ta, diya akan sin Rasul sa salam, amo pa, in long ta, wajib, subay hinangon hapag haji, walaw pun in kasunat-sunatan, ako mahinang simbata bago, sabab mayta, amo in makusog in pamaranan nila, marayaw in pamaranan nila, sabab amo in nausal nila in kabagong bata nila, kalna napakay nila papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inta umalaas na maghaji, tabiya katos tabiya, amin long tabiya mga ta sakit na malamman na bukon tabiya diin, amin long ta ibadat mahinang nila, sabab may ta na bukon tabiya din tatas nila magpanaw, tatas nila biya mga long tabiya mga huminang ibadat dito, sabab na malamman na impamaranan nila. Hikatun niya lang sin Rasul sa salam, sihataka qabla maradik. Damikian subay tabanun, subay us-uson at tawa-tabanun sin kita mano siya habay ta sin Nabi, baba amuin halam kusog pakaw. Makna niya halam sihat pakaw. Hari pa dumatong insakit atawa uno-uno na jima to paginhawabaran mo, inyat to habay ta sin Nabi, subay us-uson sin kita mano siya, baba kita halam siha. Makna niya yaoning kahilti kay mo, yaon, marayaw pamaranan mo, wala pa insakit, di matong in diabetic mo, in high blood mo, atawa uno-uno na sakit juma to haginhawabaran mo, imakna niya subay mo yato, bang biya ka to, amo in jagahan mo in wakto mo,
sa apabila dumatong na in sakit, paginhawaran mo kalam mahibutang tana, yaon na kaw nagkukulang, minsan pabiyadim baya mo magruko sujud, di mo na maraimbaran mo, di mo na mahiwalim paa mo, sabab mayta na bukon na mabiyasin amo imbiusan kaw, amo in dayaw baran, mahiwal mo yung katan, makapanaw kaw, amo in makaruko, makasujud kaw, imbihaon kahalan amin dumatong kato in sakit, tanto na sadya, di ta na mahinang, amin hinang sinta umakusog, iwan hinang sinta umakusog, di na mahinang sinta nasa sakit, amon niya na sadya nagkukulang, yaon na sadya naglilingkod. Hangkan na subay pamintangan dakula, baba, laong tabiusan kita, amoin dayaw pamaranan, kasambuhan simbaran mo hari pa dumatong insakit, atawa kalam makay mo, subayat to, amoin us-uson sing kita manusia. Ikaupat niya, suwayta pag us-usan, biyata kato sin nabi, piraga kakabla, sugulik. Damikyan apabila, amoin yaumpa amin mauyaya kaw, makna niya biasa parati mahardika kaw, hari pa dumatong kay mo in kabisi, hari pa dumatong kay mo imbiya mga ligap matumari kakahinang mo, makna niya baba kaw mahayang, baba kaw amuin mauyaya, wayroon amuin magkontrol hawakto mo atawa hakabuhi mo, imakna niya, subay mo ya tutawanon. Subay mo rin sa us-uson. Sabab, apabila imano siya, tumaod na in kakahinang niya, tumaod na in mga kabisihan niya, aun in wakto, katay kuran niya, hindi akan sintuhan, bang bukon siya amuin asal, amuin makusog in pamaratsayan niya, mahunit niya, amuin mabalance, atawa kadihilan wakto, in pag-ibadat patuhan, sabab mayta, na inhalom, utok niya tinya bang mga kuan niya na busy na sadya siya, halom ligap na sadya siya. So din sa babyat to na in kauyaya si mano siya, amo na in katambal niya, amo na in kakambal niya, amo na in kabisihan. Na ini dumatong ini hamano siya. Nababa kita bukong busy, imakna niya wayron magkontrol kay mo, wayron magbawal kay mo. Limaya kaw maglunsol-lunsol halam sinhula mo, limaya kaw magpanaw-panaw pa masjid harap pabay mo, limaya kaw hakatan uno-uno na hinangon maibadat di habosin dunya ini, makna ni hari pa dumatong inkabisi subay tato amin maparagbos inda akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaliman niya abay ta sin Rasul sallam subay us-uson at tawa-tawanon sin kita manusia, ginaa ka qabla faqrik. Damikyan, subay us-uson tawanon, samantalaon, sim mga sila tao, dayahan. Baba, yaon kay mo impagdaya, yaon kay mo inkawasa, na mahinang mo, imbiya mga tumabang hapagkahimo manusia barhajat, mahinang mo in pagzakat, pagsadaka, paghadiya, uno-uno na ibadat, labi-labi na biasin pagkurban, atawa pagpadyam mo, pagpakaon ha mga sila miskin, atawa pakayon mo in alta mo, bangsaw pa mabalabi-labi hangkaw, magnikhaji, mag-umra, atawa uno-uno na, magpatindog masjid, magpatindog madrasa, tumabang ha mga biasin bihay ni biadiin, hikasampay sin suara sin Islam, maghajat ini tatawangan, na insyaallah, inyat to haon hikatugot mo haonin alta hamaonin alta mo imakna niya subay mo yat to amuin us-uson sabab in pangalta mga katimang huran inyari biyos sa jakato sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyos sa jakato sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtagdapukan niya amo na intuhan tarabbul alamin, magtagdapukan niya amo na intuhan tarabbul alamin, bangin Allah subhanahu wa ta'ala long ta kawaun niya in pangalta ini na wayron da mahinang ta. Sa pila na sadya imano siya, amin long ta dihilan sila sintuhan tarabbul alamin pangalta. Biyusan sila sin Allah Ta'ala pangalta atawa rijiki sa imbihaon long ta inot-inot amo imaidain kanila in pangalta nila, in kawasan nila sabab mayta na in dunya asal magliwot.
biyaitaan kita ini sintuhan tarabul alamin, itinaindun niya magligot, ligot ini, longta, dukaing na isabin, magdaya, taubihay ni magdaya, atau inligot ini lang ni insya yaong mabangkrap, inligot ini insya yaong magkamiskinan, sabab, subay tatu kita sadya, kaingatan tayo ni katan, sabab may ta, watilkal ayyamun nudawiluha linnas, watilkal ayyamun nudawiluha linnas. Indamikian imang adlawan, lang sintuhan tarabul alamin, inyari, magligot ini hamanusya. Hati ni ang manusia, ligot ini, dihilan siya rijiki, pabusan siya, vihay ini pila tahun, yaong kanya impagdaya, yaong kanya kawasa. So, din nasabihat to, baba, yaong kay mo, biyos kay mo impagdaya, subay mo ito kahatihan, inyat tumahinang mo hipagsukur patuhan tarabul alamin, hari pa dumatong kay mo ing kamiskin. Sabab, apabila dumatong kay mo ing kamiskin, dumatong kay mo hiig sintuhan tarabul alamin, in alta biyos niya kay mo, mabaya ka magnikhaji, mabaya ka mag-umra, mabaya ka magpatindog masjid, mabaya ka tumabang, way nahikakuan mo, way nahikatustus mo. Sa nasadya ka mag-imagine, sayang lang mo milyon lima bay pilak halam lima ko. Sayang ingatos imo lima bay halima ko. May taat wala ako nakatawang hamanusya. Wala ako nakapag ibadat amin mahinang sadak kajarya. Amin aun takaran ko minsan ako halom pakubulan atau minsan ako dumagpakpaadlaw kiyama. So wala na to natali niya. Yan pa siya nakatali. Amin lang tasubay na maigin alta rin kaniya. Nayat tumakatay manghuran, ingkatan ining aun lawan niya, dumagpak na sadya, in pagsusunsing kita manusia. So, dahil nasa babiyat to, makatay manghuran, ang kan na subay ususan, tawanon sing kita imasa, sabab mayta, in waktu, makatay manghuran, di na ini magbalik. Biyasin lang taadlaw jumaat biyaon, bunal aun jumaat susungon, inyat to, dukaing na jum'ah. Bukon na biasin jumat biheon. In asar kaina, bukon na biasin asar hakinsum. Ang kanat tulong na imasa in waktu, subay tawanon si kita manusia, amin subay ta mahinang ibadat, sabab may ta, in waktu, di ini kumakkal, Adlaw-adlaw, atin niya, magsusung, bukon ni ima na niya amin lang ta, lumukay ikaw, humawain umul musa, lumukay, amin adlaw-adlaw, bulan-bulan, tahon-tahon, kumo impangumulan si manusia. Na in masa in waktu, di ini kumakkal. Mig din kato tani makatay manghuran. Ang kan na subay kita majaga. Na paggalong ta in masa, in siyay ni bang biya kato, mig daring kato. Subay tay nilang biyang biya kato, pangadji ang marayaw, amin makahinang kita ibadat, makapag-amal kita ibadat, haam masa di habosin dunya. Hangkan na along sing kaibanan ulama amo in nagbakto sing kitab ini masalong niya at nadihilan kita sintuhan tarabul alamin supaya makapamintang in kita manusia suway tatudhati humarayaw bayna zamanim mada la tastati'u ruddahu. Aw mga longta masa, biasim masa 5 bay, biasim kahapon ni butang tana, atau biasim Jumaat kaina zuhur, waktu Jumaat, sabab 5 bay na yato maitong siya zaman, atau masa 5 bay na, la tastati'u ruddah. Di muna to kakausan, inhibalik mo pa, magbalik, biasim kainatag na. Hati na imasa 5 bay, minsan paunuhon mo, minsan paunuhon hinangon mo, mahunit na tumagbalik. Biya sa paratiin kita, amin, mabaya ka mahinang bata ba ko magbalik, mag-umul ka hangko tag 5, mabaya ka mahinang umul ka haan tahon, mabaya sinla asta na ini, na di na tuhi kabalik. Di ta na tuhi kabalik makatutay manghuran. Minsan pa biya din pagmatuyo mo, minsan pa biya din daya mo, long mo mabaya ako mahinang kauhan tahon, amura kuman biasing kaiba ng taurayahan mapinday sa lumano imbayho, lumingkat in ilong atawa ini katan impamaranan sa sumagawa impangumulan nila atin niya wala da napinda masira amo in longta amo in umul nila bang sila kay man ka numan amurat ting kahalan nila yato mga katay manghuran
Iban demikian hikarwa, wa zamanun mustaqbal la tadri hal tudrikuhu aw la atau amla. Demikian lang niya aw mga zaman atau masa susungon sing kita manusia. Amin masa susungon sing kita manusia. Subay tanin taliun makatay manghuran, di taray sab ini kaingatan. Di taray ni kaingatan. Uno baha, imasa susungon ko yaon. Biasin haadlaw kinsum yaon. Atawa tahon susungon yaon. Uno baha, abutan ko pa siya? Atawa abutan mo pa siya? Hal tudrikuhu? Abutan mo pa baha imasa yaon? Bang bukon din ha amin kudrat ataw kakawasan sintuhan amin dulan niya kita? Ha? Sa pila sa jemano siya naghuna-huna lang ta kinsum yaon matwa ko. Hinangon ko yaon. Sa biasin gana-gana rum hati niya kiyawa na siya sintuhan tarbul alamin. Sa may ta biasin agi ko aun magbaya akabuhi sing kita manusia. Di kita ni makapagbaya. Ingkatan hiwalta, ingkatan mubta, ingkatan hinangta, inyari katan halawng pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So di tato kaingatan. Imasa susungon ta, in masa susungon ta, in tahon susungon ta. Angkan nabang sa pamaon sung hinangon mo sa nakaw imyan insyaallah tinabang magdulin Tuhan tarbul alamin nabang di niya to kabayaan na tanto na sadya inya to wayron mahinang sing kita manusia wayron mahinang sing kita manusia angkan natulong niya aw masa susungon biya sa parati kinsum yaon la tadri hal tudrikuhu amla uno baha abot kaingatan mo ka uno abutan mo pa kato imasa biasin agi mo huna-huna mo abutan mo pa inyaon o abutan pa kausin tahon 2017 abutan mo pa in 2018 ang kanababa mang biya kato biyusan kaw kabuhi yauning kusog kay mo yauning kawasak kay mo yauning pagdaya kay mo na bang kung makahuna-huna mag-ibadat hina nga in ibadat ayaw mo na siya tagarilong mo kinsum na ku'nisa na at tawabulan hambok na sab di tay ni kaingatan makatay manghuran sabab in kita biasin agi aw magbaya kabuhi ta biasin panawag tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad ya kamu mga matan beriman fa Allah bunnalan niyo impamaratsay niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala serta pag mabuka kamu patuhan Rabbul Alamin, hinangan niyo inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya dumagpak inrida sintuhan kaniyo. Serta long sintuhan ta Rabbul Alamin, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Suway niyo bistahon, taliun, aturun, uno baha, imahinang singgin hawabaran niyo, haadlaw kinsum yaon. Uno baha, imausahan niyo, hasusungon niyo. Uno baha, ingkahalan sing kamu, haadlaw kinsum yaon. Mabuhi ka ka manusia, atawa mapatay ka manusia. Hati na, din hasababiat to, dia kita riha ini, supaya kau makapagsadya. Supaya kau makapagsadya, amuin, in ikaw halom ibadat sadya, halom takwa sadya, halom pagmabuka sadya patuhan Rabbul Alamin, sabab may ta, di ta kaingatan intuon. In kita ini mag-unahuli imano siya long tabihayan malukay pa ako na mataod na isang mabi asin pangumulan taman ipakom sintuhan long mo subay na ini subay ako bihay ini nabang long mo subay na ako sumubol subay na ako taga-asawa na mataod na isang insubol imbudyang mani ipakom sintuhan imana niya ingkatan ini daawa ta sadya sa sumagawa intuhan Rabbul Alamin di tara kadaawahan subay ra kita katan amuin magbalik paamuing kabayaan niya atau magmalilla uno-uno na hindi akan niya katutan niyo. Damikian hikatu beta si mga sila ulama wa zamanun hadirun in istafadta minhu wa illa dhahaba mink wa anta la tash'ur. Yupama nila riha ini ang mga zaman atau masa biasi masa tabihaon uno baha masa tabihaon ibutang mo na. Doon na sadya yung pagpian si manusia. Uno baha, magmumpaat ka niya, aong kamadawhat, ibadat mahinang niya, atawa, mig na sadya imma sa ini, wala kaw nakakawa ibadat, dahin haamuin, waktu mo habihaon. Nabiasin waktu tabihaon. Hati niya,
105% sabab mayta nausaltay ni imasa ini inlisag upat sambil palabi-labi palisag lima nausal ta siya pag ibadat nausal ta siya pagpatumtum ingka mo di morungog timayng hugbihaon dami ken nausal niyo 105% makakawa kita ibadat makna niya nakakawa kita kafaiddahan sabab mayta nausal ta in waktu ta imasa ta karna dumawhat ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. So nadawhat ta imbi mga waktu ta paamuin hika ganap sin pamaratsaya ta sabab mayta in kita ini hati nabit sarahon tariha ini amilong ta biadiin hika sub si manusia ha ibadat atau biadiin hasupaya manusia makapagsadya makapag-us-us pahinang marayaw. Imakna niya ang mga bihaong manusia imasa nila na mig na sadya kanila in waktu. Dain ha waktu zuhur, bang siya lang tanaka, way nakasambahay ang waktu dumaat, na mig na sadya kanin Jumat, way siya nakapag-ibadat, way siya nakakawa paruntungan, way siya nakakawa ibadat, kapaiddahan. Di matong inasar, damiken, way ra siya nakapagsambahay ang asar, makna niya, way ra siya nakakawa ibadat. Damiken, susungon tayo ni, Maghrib, na bang so pa maimano siya, sabab sin kabisin niya, sabab sin amin ligap niya, na mig na sadya rin kanya imasa in waktu, di siya makapag-ibadat wa anta la tas'ur makna niya di sa parati in ikaw amuin di mo nakasayuhan sabab sin amin long tahalom ligap na kaw halom bisi na kaw imakna niya di na pagkasayuhan sin kita manusia di tanaka na naman ang kan na mga katimang huran intuhan tarabul alamin nagpatumtum ha ayat niya a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddatil muttaqin. Nasabot ha surah Ali Imran in ayat ini. In Tuhan Rabbul Alamin in Allah subhanahu wa ta'ala na wag tawag kato taniyo wasari'u ila maghfirah. Iban pag-us-us kamo. Pag-us-us kamo hinang kamo ibadat karayawan patuhan ni Rabbul Alamin labi-labi na pag-us-us kam himinang himinang marayaw labi-labi na hinang amuin hika ampun simpardusahan niyo sabab may mga katimang huran bangsaw pa makaw nangarap atau naghuna-huna mangayo kaw kaampunan at tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala di mo rahinangon in sabab biya sa parati amuin sabab hikaampon kay mo imakna niya di da kita ampunan sintuhan amusaon indiha ini tiyawag kita sintuhan pag-us-us kamo hinang kamo ibadat amuin ibadat karayawan hasupaya mahinang sabab hikaampon simpardusahan niyo patuhan Rabbul Alamin. Hasupaya madawhat niyo inrida sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya madawhat niyo in kaampunan sin Tuhan, makna niya hinang kamo, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biasa parati sambahayang, pagpuasa, pagzakat, paghajj, atawa uno-uno na ibadat, din ha mga ibadat, din ha naman amuin, di akan kato sin Allah, iban din hanaman amuin di akan kato sin Nabi Muhammad sallam inyat tukatan subay pag-us-usan sing kita supaya madawhat sing kita in amuin kaampunan kamaapan sin Tuhan nato Rabbul Alamin na apabila madawhat ta in rida in kamaapan kaampunan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin nag-us-us kaw himinang marayaw supaya madawhat in kaampunan sin Tuhan Rabbul Alamin kaymo unin dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala janji niya kato taniyo wa jannatin arduhas samawat wal ard imakna niya in janji in promise kato sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kaanakan mga katimang huran tanto na sadya surga intiataka makato sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila imano siya amo in jajakahan niya in hinang marayaw serta himinang siya sabab hikaampon sin pardusahan niya insya Allah subhanahu wa ta'ala in janji kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurun niya inaifon niya pasurga serta in surga ini in ablang niya in luag niya
biya sa parati amuin luag sin pitong lapis langit iban sing gumi bihat to in surga tiyataga masin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila bariman amin naglalano sa jasing ginhawaran nila iban nagsusut si sinlang pangatayan nila iaampon sila sintuhan tarabbul alamin sabab may taihinang nila in amuin sabab hikasuok nila pa Allah iban madawhat nila inrida sin Allah surga tiyataga masintuhan kanila uiddat lil muttaqin sarta in surga tiyataga masintuhan tarabbul alamin in surga ini siya saddian niya mga sila amuin matan nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na mga manghuran mga ipon sin Allah ta'ala beriman subay in kita manusia amuin mag-us-us atawa dihilanta siya kalagguan imbiya mga parkala pag-agama parkala aamuin hika suong sin pamarat saya sing kita labi-labi na amuin ibadat hinang marayaw sabab mayta biasin agi magbalik kita mari pamasa pawakto na inwakto ini di niya kita tagaran sa hisiyo-siyo imakasadya aming kajagahan niya inwakto piya wajib kanya sintuhan makapag-ibadat siya, amo na magmumpaat kanya inwakturong kanya. Sa apabila, inwakto mig na sadyaring kanya, wa siya nakapag-ibadat, inya timano siya, lugi injumato kanya. Damikian, inmano siya, biyusan kita sintuhan tarabbul alamin, at biyusan siya sinallahu ta'ala, nasabot tariha ini sabab mayta, in kita ini, masikita hatafik ta amin lang ta, amin pag-us-us, atawa, pagjaga sing kita paamuin hinang marayaw. Dihilan siya sintuhan tarabbul alamin mano siya sa parati kasambuhan simbaran niya. Amin dayaw simpamaranan niya. Dihilan siya sintuhan tarabbul alamin amin longta piangandulkan niya indayaw baran lapas siya din ha mga sakit sabab inyaon amanat sintuhang kato taniyo. Amin mano siya dihilan siya dayaw baran makusog mahinang ni ingkatan minsan pa siya pila jam magbasketball magparakan sikad-sikad atau magatan ini amuin yaon pa imasi ing kusog kaniya inyan subay mo tumtumon ni'mat din ang mga ni'mat sintuhan sarta amanat yan sin Allah subhanahu wa ta'ala na apabila imano siya dihilang kasambuhan simbaran niya subay niya tumtumon inyaon ni'mat din ang mga ni'mat sin Allah subay niya tumapakay paamuing kabayaan sin Allah sabab apabila yato matipos siya pasihatu yu'radu lahal marad wayrun na sadyarapat in kasambuhan in amin longta karayawan baran sing kita mano siya makatay manghuran subay tumtumon sing kita mano siya wayrun da bangbiya kato amuin umatubang kanya amo na in sakit jumato paginhaw baran si manusia maknan niya inlawan sin dayaw baran kasambuhan sin pamaranan sin manusia wayron daruga ing inlawan niya amunain bi simbeta sin nabi almarad amunain sakit subay mo tutumtumon at inain tunang bang ibarat magtunang amin dayaw simbaran mo biyusan kaw sintuhan inyan tanto na sadya subay mo tumtumon niya kaw hambok tay manghod ya kaw hambok tay manghod muslim inyan tanto na sadya ayaw kaw hayak-hayak lang mo in ikaw yan nag-ayupot na dyan sa kaw simbaran mo di mo hinangon inibadat patuhan rabbul alamin subay mo tumtumon aun da waktu para tungan da kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit hari mo na mahinang inibadat sin Tuhan tarabbul alamin kay mo sambil kaw langbiak kato agon kaw tumangis mangayo kaampunan patuhan bang di nahitugot kay mo long nahibalik mo kako ing kusog mag-ibadat na ako tanto di na yan hitugot kato sin Tuhan tarabbul alamin hikarwan niya aun din ha mga waktu damikyan biyos kato sin Tuhan tarabbul alamin ataw waktu masa nasabot ko rakain na amuin in waktu yan manjari mo usalon mahinang ibadat patuhan tarabbul alamin in waktu imasa yan hati niya biya sa parati Jumat biya kaina
asal ini kari asali dan pahajaman sin Rasulullah pasahabat niya sambil pamasatabihaon in waktu Jumat hinang tu sin Tuhan Rabbul Alamin hakatan kausukan wajib subay sila pa masjid supaya makadauhat ibadat sa lagu-lagu. Makna niya in waktu ini amuin auntod waktu mo makapag-ibadat kau hawakto yan. Sa sumagawa subay tumtumon si manusia na minsan pabiadiin long tain waktu yaon patut atawa mahinang mo in ibadat sin Tuhan dong kay mo apabila imano siya mapasad wal waktu yang kuso wayazul. Atin niya in waktu ini na tanto na sadya aon da waktu atawa aon da masa ini kumu siya atawa kaman maig na din hamano siya. Maig na din hamano siya. Nabiasin nasabot ko kaina na di na magbalik. Di tanato ka kausan hibalik. Lamo balik ka ba? In umul ko mabihay ni. Balikan ba yung kusog ko biay ni? Balikan ba amin ha supaya di na magkuruyot impais ko ini? Balikan ba amin biya supaya biasin amin? Na di na mahunit. Di na to hikabalik. Sabab may ta atin na in wakto biasin agi yang kus wayazul. Atin na tumaykod atau maigda din hamano siya. Ayaw sadya mabiasin masa si Nabi Allah Daud alaihi salam, ha umat niya dihilan sila masa mataod, dihilan sila waktu mahaba, sa sumagawa unin jumatu kanila, patala alaihimul amadu, pakasat kulubuhum wa katirun minhum, pasikun. In umat si Nabi Allah Daud alaihi salam, in sila tumang biakatu, patala alaihimul amad. Makna niya, mataod masa dihil kanila sintuhan. Mataod waktu, mahaba waktu masa dihil kanila. Amin supaya sila makapag-ibadat, supaya sila makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa unin jumatu kanila, pakasat kulubuhum wa kathirun minhum fasikun. Gaman, biyak nila intuhan Rabbul Alamin, bihato na dayaw masa zaman dihil kanila sintuhan Rabbul Alamin, mangbiyak kato siyuklian nila, atawa biyak nila, imbiyak mga kakahinang gaman timukas inlaw pangatayan nila, in kamatauran din kanila, himhinang langgal sa patuhan, atawa himhinang singkapasikan. Yato in biyak mga jimato kanila. Hikatunya, amin, wafiragan lahu. Makna niya tina, damikyan hikatu bius kato sintuhan Rabbul Alamin balikan ko biasin amin hadis na sabot ko kaina yaong kau ha samong saya kau mauyaya kau pridam kau mahardika kau way nun maglangkay mo bang kau mag-ibadat way maglangkay mo bang kau magpuasa way magbawal kay mo bang kau harap pa masjid sa sumagawa wala mo yat to piaruli im mga pakaradyaan yat to himinang kau isang parkala amin hikabimbang mo hikalipaga mo amin supaya kau maligap na subay mo tumtumon makatimang huran wal firagu yashghulu bi umurin ukhra. Atin niya pagabihat to dihilan na kau kauyaya dihilan na kau mangbiya kato masa mahaba waktu mahaba sa sumagawa wala mo piyakay tanto na sadya aunda waktu dumatong dakay mo ingkabisihan atawa dihilan niya kau kalirapan perkala dugaing amin mabisi na kau. Amin, hari na kau makapag-ibadat, hari na kau makapag uno-uno na ing kakahinang mo, hari na kau makapag-Hindu, hamadrasa, di na kau makapag uno niya, on sabab meta, aw nakabisihan mo rugaing, aw nakabimbangan mo hinang dugaing. Sambil yato inut-inut maig, malawa yato rin kay mo, inlaw ta, amin hinang mo sa rayaw-rayaw. Na yato mga katimang huran, ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum hasabdan niya, ni'matani magbunun fihi makatirun minan nas as-sihhat wal farag. Habay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun dua ni'mat long sin nabi nabiyos kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat duang ka jinis biyos sin Tuhan Rabbul Alamin habay ta sin nabi sa sumagawa long niya in dua ni'mat ini makainu-inulong niya in kamatauran logi immanusia in kamatauran mahibahalong niya lugi-lugian imanusia amuin hapagtayma nila sin ni'mat biyos ka nila sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin ni'mat as-sihha amuin long ta kasamong saya atawa kahilti
dayaw sin pamaranan si manusia, biusan siya dayaw baran, simulig siya, din hakasubol niya, hakabudyang niya, sambil siya mangbiya kato tagabana, yaon masi indayaw baran, indamikianin usog amura, sa sumagawa mahiwaha, di minsan makawangon magsambayang subo, di minsan makatindog bang magbang na pamasjid zuhur, di minsan damikian maginsil halilingkuran bang magbang asar, di minsan maig, di minsan ami maginsil imbulikal na magsumambayang magrib. Tanda sinamin long taong biakato amin liso niya para halyaong kanyain dayaw baran, wayron sakit sintuhod niya, way sakit sinsikin niya, wayron sakit tiyan niya, wayron sakit dumatungkan niya, makna niya insya amo ilong ta marayaw baran, salamat siya din ha mga sakit katan, imakna niya wala niya nausal ha mag-ibadat, lupas long sinabi amunay ni lamud siya din ha mga manos siya, lugi inji matukan nila ha adlaw kiyama. Damikian hikarwan ni'mat biskan niya sintuhan tarabbul alamin wal farag. Makna niya amin nasabot ko rakaina amin kauyaya kasamong saya niya. Makna niya limaya siya magkatukari, hawayron magbawal, haway mag-amuin manglang kaniya, wayron magkontro sing kabuhi niya sa sumagawa biasin agi wala niya ra nahinang in ibadat sintuhan rabbul alamin kaniya. Na dahil sa babyat to, pagka-imano siya mapasad ang mga ni'mat sin Allah. Biyos kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syaitana yahrusu ala tafwitil khairi ala ibni Adam bil kulliyah. Nasubay tumtumon sin kita mano siya, pagka-long taing kita mano siya mapasad ha mga waktu, ha mga masa. Diak na kita mag-us-us atau pajagahan kato inhinang marayaw, sa piasaran da sing kita manusia, piasaran da sing kita muslim, atin niya biya wala mo dihilang kalago ang kahurmatan, bunatod in syaitan, amin satro sing kita manusia, sabab in kita manusia ini aun satro ta, aun kontrata, aun lang nagjajaga kato, amin banta talaga amunin syaitan, amunin iblis, la'natullah alay. Nabunatod lang na in syaitan, yahrusu ala tafwitil khairi ala ibni Adam bil kulliyah. In syaitan, pagkalong takita niya na imano siya, yaunin ni'mat kaniya, yaunin kawasa kaniya, yaunin kasanangan kaniya, yaunin dayaw baran niya, yaun mahardika siya, wayroon magkontrol hakabuhi niya, bukon siya banyaka, bukon siya yaata, bunatod in syaitan, tanto na sadya, masih jimajaga hamano siya bang biya diin supaya katay kuransin anak apu Adam ingkatan ibadat karayawan tungod patuhan tarabbul alamin. Asal yan masih nagjajaga in syaitan, then naman hamasa apu Adam sambil pamasa tabihaon, isambil pamasa tasusungon yan, masih nagjajaga. Biyajagahan kita sin syaitan, biya diin ha supaya kita lumamahari kita makahinang ibadat. Biya din supaya imano siya lumamahari siya supaya siya di makahinang amin lang ta ibadat masub na siya pahinang langgal sara patuhan. Bilukon niya matto biya sa parati amin duyon niya kita. Pahaliun niya na kita hinang marayaw. Ay nakahuminang sinyan sablong niya wayrang kapus paiddahan niya. Nasambil imano siya magkahakat. Amitin hinang niya jagahan niya. Bang aon dapat katani ni. At tinakatan manusia, bang niya kagausan. Bang niya kagausan sa satun, bang niya kagausan, amin lang ta, amo impindahon, impikilan, maun na pa amo yung kabayaan sin iblis, pakabayaan sin syaitan, di na maagad yung kabayaan, sin kita manusia, pa amo yung makad hakabayaan, sin Rasul sallam, amin pamando kato sin Nabi Muhammad sallam. Sambil lang niya jumato, imano siya, amin lisuan na siya magsambahayang. Sebab simpan na sa sin syaitan, pagkabiya sa parati lang niya biya, bagdagbos malam-malong na hikuan ini, hambok tao ini, biya lang niya dagbos tagaliso-liso mag-ibadat, tagaliso-liso magsambahayang, para halya makahati sa ini agama, makahati sa ini lang tamang biya kato ini, sab nagtutuntot ilmo, sabi dagbos lang niya biya tagaliso-liso siya, mapasad siya hawak to. Nadjagahan, sasatun na siya sin syaitan, sambil
diatungan na imano siya liso, hari na siya sumambahayang subuh, hari na siya sumambahayang zuhur, hari na imano siya kapasaran niya na ingkatan waktu. Allahu Akbar. Ha? Kapasaran na si mano siya in waktu. Wa ikhrajid zakah, damikian inta urayahan hati niya kaya pasaran niya na imagpagwa zakat sin alta niya. Sa may atin na mayroon na intindi niya paamin long ta tungod papaamuin hak sin alta niya. Atin niya sa parati biya pahil-pahilon niya na. Biya lawa-lawaon niya na. Hitapok niya to. Di siya magpatampasin inilong tamatawd alta niya ini matawd tiya taon niya. Lawaon niya. Biya sa parati imano siya katapukan mo sa intuhan di. Sambil imano siya makna niya lisuan na magsambahayang inta urayahan lisuan na imikot na di na sila magpagwa sin zakat nila din ha mga alta rijiki dihil kanila sintuhan. Kama yaf'alu ma'a kathirin minan nasi biya na sinhinang sin mga sila amuin jimajatuha manusya habiha ummasa amin hinang kamatauran din ha mga manusya hadlaw ini amuin agon-agon taykuran nila inka masjid-masjidan atawa di na sila sumambahayang pamasjid karna sumabo sinsambahayang berjamaah atawa damikian di na sila sumambahayang Jumat ka masjid-masjidan sabab di matong na kanila in amuin kaliso pagtawagon di matong na kanila in kaliso fa innahu fi salatil jum'ati yukassiluhum anit tabkir sambil agon-agon longta bang sambahayang Jumat yung mga manusya ini dumatong na kanila in kaliso nila amuin hari na sila mabaya ataw hari na sila amuin mabaya maka temprano maun pamasjid karna humadir sumabo simpia wajib kanila sintuhan biya sin sambahayang Jumat at inadatungan na sila liso longta ang palisakan po tag isa hoy pa wakto ang palisakan po tag isa ibang tunga way pa wakto. Nabihat to sila. Mapahil-pahil na sila hawakto. Sambil maglisag hangpo tagduwa na. Aun wakto bihayan, sabi simpahil-pahil nila bihan lisag hangpo tagduwa na ibang tunga. Ang pa sila harap pa masjid. Karna sumabo, sumambahayang Jum'ah. Ang payat to, imbiyata sin Nabi. Hati niya, subay kita matimprano, amin makaaga kaw matto, supaya kaw makabasa Quran, makakawa kaw sunnah, ay makasambahyang kaw sunnah. Sambil long niya Jumatu into parkala ini hamasa tabiyaon, paba'duhum la ya'ti illa inda dukhulil khatib. In kaibanan din ha mga katay manghuran Muslim, hamasa tabiyaon, di na sila maum pa masjid sa hingga, subay na in khatib hataas mimbar na. Hati na sumud sila maum palam si masjid, bangka kitaan nila na yatto na in khatib hataas mimbar. Yaon na in imam naguhutba atas mimbal. Ima na niya bang saupa maway kikita nila in khatib atas mimbal, di pa sila sumod palom si masjid. Sebab sing kaliso nila to. Amin, di sila mabaya magtakad lumingkod dito. Na bang kumakat to pa mga Madina atau pa Makkatul Mukarramah na bang kaumat to sinisag hangputag isa, di na kaw makasud pa haram. Minsan isang hangputag isa, di na kaw makasud palom sin haram. Dito na kaw hagawa niya. Sa bang kumabi ang kasud matto palam sin Masjidil Haram, ima na niya din halisag siyang payat to makasud na kaw palam niya. Na bang kumat to sinisagang po na agwa na kaw. Agwa na kaw. Na di ka to long tanaway rundat to. Minsan pa kaw lisag unong makasud pa kaw palam sin masjid. Yato mga katay manghuran. Hikarwan niya jinisan si manusia, amin long ta dumatong kanila imbiya kaliso sabab sin panasaw sin satan kanila wa ba'duhum la ya'ti illa indal iqama. In kaibanan din ha mga manusia katay manghuran, dungdungan na to mga kaanakan katay manghuran, di na sila mong pamasjid buat malingkan. Maun sila pamasjid subay na amin long ta magkamat imbilal. Law niya na takaran tanan na magkamat imbilal, magkamat dasan, karungan dasan maripawaita. Nabang ito magkamat na imbilal, ang pa sila sumod pala si masjid. Ima na niya, bang sopa maong pa naghutba, di pa sila matto. Bang imbay nila biya mamasok pa masjid. Di na kita lang na habay. Yaong pala naghutba lang na hituan ini. At tawahi ustaz yaong. Ayaw na kita matto.
magkamat dasan lang ni imbilal. Banglaw niya magkamat na, ang pakita sumud palong si masjid. Sabab may talong niya, bangkaw sumud palong si masjid yaon naghutbain in khatib na makalisulong niya. Marugtol mo palong nin sara sin agama. Sabab long niya naingkitay ni na aun waktulong niya kugdanan na sadya imano siya. Amin bihat to kakahinang nila sabab sin amin mapahil-pahil hawak to na asal nasan hisiyo-siyo in nagbitsara, hisiyo-siyo in magnasihat, kugdanan na sadya. Bangkan di magsambahayang makatay manghuran, bangka mapahil-pahil hawak to, bangkan di magpuasa, bangkaw yan di magtag-ipon patuhan, katanyan dunya, hisiyo-siyo in magbitsara, magpatumtum, magnasihat, in ikaw yan kugdanan na sadya. Sabab may wayrum bitsarahon hapag ibada, wayrum bitsarahon singguro, hukuman, sara. Na, bangkan, tabiya katus tabiya, magpipit na ra, maglilimot da, atawa sulang da kaw hakakahinang sinnabi, in ikaw naghihinang da kaw bid'a, ning katan, inihisyo magbitsara, kugdanan na sadya kaw. Sibo dan dumungog di kaw dumungog, kugdanan na sadya kaw. Pakain ka masjid aw sadya. Bangman masjid yan hati na ang imbitsarahon niya sadya in kabunalan. Kugdanan na sadya in kita manusia. Ikatunya, wa ba'duhum la ya'ti illa fi akhiris salah. In kaibanan, kakahinang nila magkatimang huran, amin tanda sinliso nila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, atin niya, di na sila mong pamasjid, bang adlaw Jumat, subay na sila, amuin hibutang tana, kahinapusan, sin sambahayang. Makna niya, amuin, subay na lang niya, kahinapusan sambahayang. Pasambahayang unta na lang niyang karakat, sa subay na lang ni karwa rakaat ang pagkita sumud. Ato subay na lang na magtahiyat akhir ang pagkita sumud. Masya Allah, bihat tuaon din ang mga sipat si manusia. Tanda sin amin liso nila humadir pa masjid, sa mangi naman hangan in siya Muslim, hangan in siya kiingatan Muslim, yaon siya bang biakato nakahalaw lungan si Muslim, mangi naman hindi siya pa masjid, sa bang siya pa masjid, in kaibanan, panagnaan sipat nila sa subay na ain khatibatas mimbal, hikarwa kaibanan mano siya hinang nila subay na magkamat imbilal ang pasumod palo masjid, kaibanan subay na kahinapusan sambahayang amuin tahiyatul akhir dakuman ang pasila sumud palom si masjid. Nainyat to makatay manghuran long sin Rasul sallam hatin niya halong sin kaibanan ulama amin ha nasabbut ha minhajul muslim fayafutu alaihim sawabat tabkiri ilal jum'ah. Sambil long niya mangbiakato mapapas maig doon kanila ha mga manusia ini amin tumbas simbiyayta sin nabi insa lago karayan bangkaw makatimprano amo makat to pa masjid ha adlaw Jumat amin madawhat mo insa rayaw insa lago amin long ta ibadat ha adlaw Jumat. So murah-murahan di ko nato mga long ta ganapan sa may ta masuk na in wakto magrib bangman amuin in pag-ibadat ta atawa in pag-ibadat na to makadhabak tulan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban bangman in kakahinang sin kita ni isab amin dumagbos hakakahinang sin Rasul sallam serta bangman in mga nasihat ko kanyo minsan so pa mabukon ako sadya sabab suko ini si Mode si Madmoro sa pag hormat ko kaniya sabab malumantod ako ha Mode si Madmoro labi-labi na guro na mo siya in nakatarbiya kako then naman ha sanawi sambil pakulliya na ha lagi-lagi waktu niya na tiyawagan niya ako so way rapat hindi ako mari ha pagtaat na mo hanakura sing kami ikatom mo hay misyakili. So murah-murahan bangman amo ilong ta pagnasihat ko minsan ako bukon sadya asal ako na kanyo kamaapan pang sopa mao nilalangon ko wala imam wala kimugdan inyat to na dain kako bang sopa ma long ta imam mo inyat to din na tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala magsukur kaniyo salam dua mga timatayng hog then naman diha hula nato sa buwangan pahula sug iban tawi-tawi basilan iban sin katilingkal sin dunya ini amin kamo nagdurungog timatayng hog
yang kamu abroad na salam dua asing kami kanyukatan. Murah-murahan bangman amuin tibutan kita niyo himin ng ibadat pa Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.